Adeshia ya womo biase insakina bokoboko ene emia hudo bia ni nyina wa Amasaman abatom pesia so ahia womra hye bedwani ohawa womo fam ichichu pa no wom bridge bi samso bia sai ne wakwan enye no womo de nato nanim se pani hwe na ba bi obenya moa bi afri a womo ebenya sa ahoto no onye mfama won Adom Kasee ko ho etwaso Manfobia wonom ete Amasaman abatom pesia so ehia wonom ma hye bedwani a wonne no adwendwene eniama bia beboa ama wonom abrabo atumi akonkan ewa abatom pesia no so omanfo ya wonom ete abiase ene nsekina echiremu a wagidi yie pa se saade ya wonne womra hye bedwani ahyase eye no ebeboa ama won ha onyina no watumi ede ato nanim for some number of years nie problem a yewo wa ha no eno a na egusu wa ye kwan a ewo from Ablikuma Bus to Ablikuma Park any Ablikuma Bus to main road I link it to Manya up to now me wo Ablikuma Bus na Abasi community the free bokoboko eba Abasi bridge no ribia emu esia na afrade na abewura nkofo ho nyina fie mu akwasi owusu afifa mensa mrahye bedwani a wogina ma wonom a wo Amasaman wono so ani ama ne boni nkomotwetwe mu no ene wo kire emfaso asanhye mudi a wone ne manfo no ediye no ebetumi ede aba omo problems a omo wa ha kese eye rules a ewo entemo ase na afi so security situation idru ahomache na omo sori na omo kodwemu na akromfo ejejejeje ema no ebat na because of bad road no ntino car ma na befa omo ahomache ne de omo akọ ntina ama ema no ejeje omo bad ti ba kire omo mu anamontu a metu afa rules no ho ne de mehwe animu se ebe ya amama na ma kire omo se ma engage police for within this catchment area so omo ne omo